Tutigana nayo nigo ababwatani korwase nyagetari ya Slam yo gotoka ime county ya Kericho litko lya rero bakoretaro ikasensemo ya Kebirigo ime mge West Mugrango county ya Nyamira unenchira yemo yo korwobo semya ucyasa abantu kobwatkana na marwaire au anena yo achandete emebere ya mwanyabantu nigo boigo basegeta abantu kweneke bunankweri kebare ase umurubiri ONHF elio konyora obokoreri boro bwororo ase enyagetari. Kwa majina naitwa Evelyn Laboso. Nafanya katika hospitali ya Siloam Hospital Kericho. Tunajua watu ni wagonjwa pale nje, lakini leo tumeamua kuwatembelea huku upande wa Kibirigo ili tuweze kuambia na tukaweza kuwahimiza wakaaji wa Kibirigo waweze kuwa na kadi ya NHIF, kwa sababu hiyo kadi ya NHIF itawasaidia outpatient na inpatient. Asa malita nguru Kevin Arisa to kodre nyagatari ya Siloam Hospital ile Kericho. Lero ntolenga se county ya Nyamira. Twali komanya abantu ba Nyamira na amarwere naro bona abantu baita se kenyoro babwate. Aenda yu kobwamona marwere yesukari, marwere pressure. Ayo aletire abanda marwere yenkoro na nerves. Twali ngutara Nyamira county tukuba manyibuna ese nyagatari yetu ya Siloam ntobwata abanyagitari basomereta mangana yenkoro na marwere ye pressure ne sukari na endelenda sa anene kuba tebibuna bonete gwekenga konyora na marwere ayo, especially abarwere bwe sukari na pressure obo abelire boko twara abantu abangi babelire bagutwara se county ya Nyamira. Kubona irende kuba tebitwalenga mangana ya cervical cancer kiara bone turase wiki yo awareness ne cancer nero ngonyorera basubati asanene ende abange batokire bayibwati, so twalenge ko make awareness to our people elinde batnyale gutwara information.